Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment. Kuri ubu tuje kukugezaho ibitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda RBA. Uti byifashe bite? Ikigo cy'igihugu cy'Itangazamakuru RBA cyatangaje ko uwari umuyobozi wa Televiziyo Rwanda bwana Munyangeyo yeguye ku mirimo ye nyuma yo kurangwaho n'imyitwarire idakwiye mu gihe yari kuri uyu mwanya. Ibi bikubiye mu itangazo RBA yasohoye kuri wa 14 Ukwakira 2024 aho yatangaje ko bwana Munyangeyo yeguye nyuma yuko hatawe imyitwarire mibi mu buryo bukomeye yagize igihe yari kuri uwo mwanya. RBA ikomeza ivuga ko igikomeje gushyira imbere kurangwa n'ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo mu bikorwa byabo byose. Ikavuga ko izakomeza gutuma Televiziyo y'u Rwanda ikorera abayikurikira ibishyizeho umutima kandi mu buryo bunoze. Nubwo RBA itatangaje imyitwarire mibi yaranze bwana Munyangeyo bije nyuma yuko ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura wasake kibinyujije kuri X iyi yahoze ari Twitter cyatangaje ko ku wa 10 Ukwakira 2024 Munyangeyo yafashwe akoresha amazi atanyuze muri mubazi. Nubwo ubu butumwa bwaje gusibwa na wasake kuri X yayo, ariko bukaba bwakomezaga buvuga ko ibi yabikoreye hatuye mu izindiro mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Iki kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura wasake gikomeza kivuga ko uretse kwishyura amafaranga angana na miliyoni y'u Rwanda, Kennedy azanishyura amazi yose yakoresheje mbere yuko asubizwa service. Komeza kubana na General Knowledge Infotainment, umuyoboro kugezaho amakuru atandukanye yibanda cyane ku buzima, politike, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Tukaba tuzakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru kugeza tumenye aho bizaherera.